I'm Stephen Palos. I'm the CEO of CHASA, the Confederation of Hunting Associations. I'm joining our national shoot this weekend in Bloemfontein, the CHASA multi-gun national shoot, and I'm here to mingle and to shoot a little bit with some of our members. We all know hunting and firearm ownership remains a very challenged activity in the world. We've got external threats against it. We've got internal threats within South Africa against it. We all know we've got a new government we're dealing with. We're waiting to see how it's going to pan out for us going forward with legislation and regulations pertaining to both those things that are dear to us, our hunting and our firearms. It's exciting times, and very important to note that from our perspective, we were a founding member of the Sustainable Use Coalition, which brought 10 major associations together to take this fight forward and be far more proactive in future. So please keep an eye on CHASA and our work, and keep an eye on SUCO SA and its work in looking after your interests for sustainable utilization of our natural heritage, as well as defending lives and livelihoods related to the greater wildlife industry, hunting and firearm issues. Ek is Michael Kromhout, ek is die nasionale voorsitter van die CHASA Sportskiet werkgroep. En ons is vandag besig met die CHASA nasionale skiet jaarlikse skiet wat oor 2 dae plaasvind. Vandag skiet ons Action Pistol en Big Bore Dangerous Game skiet, en môre sal die baanskiet senterslag aangebied word, as ook die .22 randslag kompetisies. Hierdie is die eerste jaar wat ons besluit het om een kompetisie deur die jaar te hou wat oor 2 dae is. Provinsiale en nasionale erkenning word aan die topskits toegeken. Ons bied ook die skiet aan vir juniors, dames, die senior mans as ook veterane. Hi there, my name is Yassine Anwari. I'm the chairman of Kaapayag. We are here today at the CHASA National Shoots. I've traveled 1,000 kilometers from Cape Town to be here. It's very important to be part of a hunting and sports shooting association. It's very important. I find myself as an avid hunter, and I find myself as a firearm collector. Ek wil die geleentheid gebruik om vrouens aan te moedig om ook te kom skiet. Enige ding wat vrouens wil doen, kan hulle doen. So ek moedig jou aan. Gaan skiet saam met jou vriende, saam met jou man. Los bietjie die kos maak of die naaldwerk. Gaan een keer gaan kyk hoe is dit. Dis regtig baie lekker. En in vandag se tyd is dit belangrik dat vrouens moet weet hoe om 'n wapen te hanteer. Mens weet nooit wat gebeur nie, en jy word baie mooi geleer. Almal help jou. Jy voel nie asof jy uit is nie, en regtig, ek sal almal aanmoedig om dit te doen. Een ding wat ek met sekerheid kan sê is dat vuurwapenveiligheid baie belangrik is, en almal word baie deeglik daarvan in kennis gestel. Almal word gehelp as hulle hier kom om mooi te weet wat is die reëls, hoe moet jy maak. Almal is altyd veilig en baie bewus daarvan.
Man, ek het nou gedink vandag vir my verjaarsdag gaan ek 'n goeie persent kry en eerste plek skiet, maar toe trip die vlakvark my met 'n snotboks. Maar dis nie waar dit gaan nie. Dit gaan maar oor die samesyn en die gees van die dag en al die saamkuier en die lekker spangees en die spanne wat van heinde en verre afkom. So ek dink julle moet volgende jaar hier wees. Ek wil julle sien. Julle kom kuier. Dis regtig waar, kom toets julle skietvernuf. En laaste ding, dames, onthou, ek wag vir jou. Sien julle op die skietbaan. Yeah, I think an important thing to emphasize is that if you're watching this and you aren't already a member of some or other hunting association, not only are you missing out on a lot of the activities, the fun, the camaraderie, the learning curves that come from that membership, but you're missing out on contributing to the future of hunting and wildlife and particularly firearm ownership in the South African context. So get on board and join an association that suits you wherever you are. It's very important that everybody gets on board and supports this fight if you want to save your heritage and your hunting heritage in particular into the future.